Katukad di Basol. Tinapalabas, kastaunay apungtot ni Margarita, gaputasaan adim maray da Francis ken Ligaya iti inangay na apasken. Nupay kasta, intuloy dalatta tinagpasken. Nagiinom da, ket nabartek ni Margarita. Kabayatan na, adda nakasarita ni Francis agayem day di inana amay sa abak ng abakat. Ket si dadaan daytoy amang suporta ken kuana iti panagtaray nanto iti kinamayor. Nagsarita mo't dadinggas ken dagimay ngagkalaysadan. Ket nagpakaasi ni dinggas iti amo da nga ipalubos na kuma ti panagkalaysada. Iti panagdalos da dagimay ken kalalili iti paraangan ti mansyon. Immasideg ni Margarita. Ket tita, saan damanen ang nagkikinnaawatan? Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Naawatan nyo ka diti imbagak, ha? Masapol a pagserbyandak, gaputa babaunan kayo laang. Ay, apo aya. Kaslasan ka nga nagkapoy tinakurapay nga pamilya Ma'am, takasta nga ka na yun ti bagbagam. Apay, kalabanan na kon, dagimay? Sige, no kayat mo, agpinadas ta. Ay na. Saan ka nga tutupan, ma'am? Ngamen, asawa na ka ti amok. No tutupan ka, siyak asigurado ti dakas ken ni amo. No kasta, agtungpalkan, tapno di ka idumodom. Ay. Dayta ti di mo araramidan. Tatao akmat akaskan ka, ma'am. No idumodom nak. Ay sos, igusugos kamat Ay, nita! Kasi tinakon-nakon, Ma'am Margarita. No mayat ti ugalem, ay kat mayatak matkan ka. Di kan sumanao! Dagimay, huston. Intan igi kusina. Di kan sumbat pay. Ituloy tantulaan ti agwalis dito'y paraangan inton madamdama. Awan man langan. Intan, kenne. Sige, ma'am. At titikot Sara. Wano, kaya't mo pa'y asubuan ka. Rombang laang a pagserbyandak. Oh, at ti danom, ma'am. Wano, amangan no kayat mo nga itil mo nanda ka pa iti dianom. Insultuan na ka di talaga, dagimay? Saan, ma'am? Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Jak kayat ti sopas. Innapoy ti kayat ko. Uwan, ma'am. Awan ti parekot. Ado ti inapoy. Ado ti makan. Sige, ma'am. Ibagam ti ka sa pulam, tayawat ni. Naimbag ka pa'y kalalili. Naawan parikot kan ka. Ngam ni dagimay. Bastos ababaunan. Si kamat, ma'am. Sa anak nga bastos. Ngam saan mat nga mabalin nga si kalatan ti korek. Anya? Alan, ma'am. Mangan kan. Agbaawan ti makan. Sige. Bayam, kalalili. Nayunak ti sweldom. Ibagag kan ni Astor. Agyaman ak, ma'am. Diyak lakit di kaya tiagbati dito yung mansyon no awan ka, dagimay. Kat, asino nga rod ni kadwa ni Margarita ito nga no mapan ka ijay happy house. Sumuro taklaangan kada kayo kinidinggas. Ha? Ibagak kini amo. Makipakpakaasi ak. Kaya't ko matiagpasyar ijay lugar yu. Kaya't ko makita ti iliyo. Anya? Apay, di na kaya't nga isurot. Kaya't ko baka saan na ka nga palubusan ni amo.
kasaritak ni amo inton rabi. Takayat ko ti sumurot. Sana bali, taag subli tayo matadagos, kalpasan ti kalay sayo. Sige, kasaritam nga ron ani amo. Kayat ko, siya ti maid of honor. Aniya? Yeah. When agayam tamad saan ka di? O di siya ti maid of honor mo? When ano, palubusan na kalakit din ni amo di, sige. O di pa rin to mga kagsangit iti sangon ni amo. Tapno palubusan nakdagimay. Amang ano, agbabawi kanto nga, no, da ka ije lugar me. Saan? Kanya kayo ti agbati dito yung mansyon. Iso asumurutak kada kayo. Sana ka nga palubusan ni Margarita. Ang pakpaka sa akin ni amo asumurutak kada kayo. Ala, no palubusan na ka di, sige. Kaya't kumat ama pa share ti lugar yu. Kayat ko ama imatangan ti kalay sayo kinidinggas. Saan ka nga ag-imon? Agi mo na. Anya? Wen, ngam awan parikot iti dayta dagimay. Ngamin, naaklon ko asikati kayat ni dinggas. Sigurado ka? Wen, dagimay. Iso nga ita, kapsat lang ti pangibilbilangakan ko na. Nasayaat nga rod ano kasta? Kat urayak ni amo asumangpat. Kat agpakpakaasi akan ko na. Amo, agpakpakaasi akan ka. Asumuro tak kadadagi may ijay lugar da. Anya? Kaya't kumati makapasyar iti sa bali a lugar. Ang mga numataya kung ajak pa'y nakapasyar iti sa bali a lugar. Matay ka? Ay, apay kung maamatay ka? Anya nga iti amom amo. Nga amangan no mabiitan ti papatay ko. Taditay mat amo no pagpatinggaan ti biyag tayo. Kasta man timbagam idisakbay ang nagpasyudad tayo na. Kat agpay sumot amo. Anya nga iti amok no mataya kun iti mabiit. Katap no kompleto ti ragsak ko. Palubusan da ko maasumurot kadadagi may iti kalaysada kinidinggas. Nagpresenta ak a maid of honor ni Dagimay. Kaya't ko ti kastay amo. Ti agbalin a maid of honor. Ngamin, jak siguron mapadasan ti makikalaysa. Iso nga agpatingga aklatan ak iti maid of honor. Anya? Alan amo. Palubusan na. Nagsangsangit ka din? Awan amo. Sigurado ka nga agsubli ka? Wala mo. Agsubli kami matlang kadadinggas kandagi may amo. Sige na amo. Agpagpagasi. Sige. Palubusan ka. Tapno di mo matkunaan. Ay, thank you amo. Agyaman ak amo. Ano naman pasamak dito eh? Sumurot ni kalalili kadadinggas kandagimay. Sa dino? Ijay lugar dadagimay. Iti anya agapo ang mapanda ijay. Agkalay sa dadinggas kandagi may ma'am. Kayat ko ti sumurot. Saan ang mabalin? Anya? Ay, basta pinalubusan nak ni amo. Ina ko nagsagana. Kini! Saan ka palubusan? Bayamon, Margarita. Pakaragsakan dagiti taok da ita. Iso bayamon. Narigat man. No adda dalatan dito yung mansyon. Amangan no mapanunot da pa iti aglibas. Anya kumano aglibas da? Di mga lata iti sabali akatulong? Saan ang nalakati bagbagam? Iso abay asumurot ni kalalili kadadagimay. Tananananan. Oh, Tariran. kunak man no agsagsagana kan para iti ipapanaw yo? Ay, ado pa tirang Pasko nga trabaho, ma'am. Nas ka nga palpasak amin, tapno na delos nga panawan, me.
Mabalin ka di dagimay? Saan kan nga agsubsublipay? Anya? Mangsa pulaklaangan iti kasukat mo. Ay, kayat ko amam. Kayat ko ano saan ako nga agsubli itoy. Ang masapulmat ngamin nga agsubli kami. Asino? Tinag ko na? Ni amo. Siya kwan ti mangibagbaga asaan kan nga agsubli. Uray ni Dinggas lang ti agsubli. Puwera ka? Ay, saan nga mabalin madam? Karkaro, no ko na nga ni Dinggas lang tagsuble. Anya? No sa dinot ti ayan ni Dinggas, naskan nga ijemat ti ayan ko, ma'am. Kunam matlan anya launay day taayan ayat yu? At least mango, ma'am, ag-in-inayat kami iti tunggal may sa ni Dinggas. Tauray na kurapay kami lang, basta naradsak kami. Si ka nga ay, ma'am, naradsak ka, iti relasyon nyo kini ama, Anya? Saan man, nya? Saan ka man nga naragsak? Sumardang kan. Di mo amo ti ibagbagang. Ala, panawanak nga rod ito yan. Tapalpasak ti trabaho. Sige, agdalos ka anaimbag. Ta saan kay apalubusan no makitak anarugit to'y mansyon. Uwan nga rod ngay. Nagrugi-rugit na to'y mansyon iti adda ka, ma'am. Mas dawak ununay. Anya? Uwan mat. Kat? Anya ti sirbim ang masuswelduan no di ka mat agdalos? Uwan no data ti ako na, ma'am. Panawan ka man langan? Awan sirbim akasarsarita. Ay, Adayo matlangan na rad-rad sa kakngam si ka, Margarita. Nairaman kang agpaiso iti kinabak nang ni amo. Ngam, nag-alas mati ugalem. Awan matlang ser-serbina. Ang kwan, bili ng ka. Awanak iti dua alawas. Iswasikan ti makamo diti plantasyon. Apay, sa tino ti papanam, Dinggas. Mapan kami di lugar dadagimay. Tagkalaysa kamin. Ha? Agkalaysa kayon? Wan, Siyak nga ta. Kaano akmat nagkalaysa? hinton masarakam tay babae aparakan ka. Ang kwan, ituloy mo ti aggaget. Ngamin, sikapay lang ti mangkita kadagiti kakaduan. When, Dinggas? Agbantay kayo anaimbag diti plantasyon. Agrama ni di happy house. When, Dinggas? Sige, inakon. Tagsagana. Tainton bigat. Agbiyahe kami na mapan ni di lugar dadagimay. Dinggas! Oh, apay, agsalit ka. Ngamin, inatiw na kita amin na banag, Dinggas. Anya, Ultimo babae. At iwan na. Ngamin, agkalaysakan. Itintutas siya kat awan pa'y nobiyag. Dinggas, kaano ak nga tamat niya kalaysa? Apalan ka, Dinggas! Inkamin, amo. Anto iti kwarta ngayon karik kada kayo adwa. Agyaman kami, amo. Nagpuskol sa mati karga data sobre, amo. Una, tapno umda sa pagkalaysayo. Agyaman kami, amo. Nakasagana akon. Intayo ka din. Nakashort pan kamanan, kine-kine. Wala, tapno sa anak ang mapudutan. Ala, intayon. Sige, ingayon. Una mo. Agyaman kami manang. Nawan-wan una dato intad ni amo, Dinggas. Uray pay.
Intay ruwar ti daduma a kwarta tay di bangko. Ha? Sige. Bumaba tayo dito yung kotse. Apag isunto into naglukat ti bangko. Uray siya, mangirwarak mat iti kwarta. Anyo ti amok, ang mga nada masarakak iti lugar yu apapak. Ha? Ay, angaw ko lang. Mala, intayo nga rudan mangirwar iti kwarta tayo. Tamadimat no awan balon ko ang kwarta. Aday ta? Adda akon dito'y farmhouse. Pagsasawak ni Bakit Pipay. Saan pa'y arimwar ni Francis? Gaputan nakaparada pa'y lang ti kotsena. Ni, umasidag dito'y ni Francis. Rumwarak. Margarita? Naragsa ka pa nagkita ta, Francis. Nakaumay ka man. When? Ngamin. Nasakit tinakom ko. Gapot tadi kay imay iti awis ko apaskan. Nagururayak iti awan. Amom ka di aday jay apaskan kat para laeng kada tayo? Pasensyakan. Gaputawan oras ko iti kakastabanan. Makumikom iti trabaho. Sigurado ka kadi aday tatirason mo? Wenno talaga laeng adi mo kayat ti umay. Pasensyakan. Nay, si kamot dayta, Margarita. Well, Nana Pipay, umayak la makisarsarita kada kayo. Margarita, panawan kayon. Adanas ko na pag nakita. Sige barok, ingkan. Tapno saan ka amala daw iti papanam. O sige na Pipay. Makaammo kayon kan ni Margarita. Sige, agtsaa ka pa ay Margarita. When Nana? Apay ngay may ka. Saan ka di arumba nga da ka iti ayan ti asawam? Taga di tuyak. Saan ka di? Apay, dakas ka din no sumarong karak kada kayo? Nana Pipay? Ne. Ubam gayam ta anak mo, ligaya? Asino ti karupropa na? Ni ka di Francis, wenno tay immo na anak ka relasyon mo. Anya? Sige, ingkan Margarita. Rumwar kan dito'y farmhouse. Tataktakam laang ti trabaho. Sigakit di mat, Nana Pipay. Apay ka di apapanawan nakla adagos. Kayat ko pa'y ti makisarsarita kada kayo. Pues, saan mi akayat ti makisarsarita kan ka? Bayamon, Nana. Kita akman ti rupa ti anak mo, ligaya? Babae ka di, wano lalaki. Babae. No kasta nga rod, sigurado nga umalakan ka. Kat, amangan no agsikugtumat abalasang, sakbay ama ikalaysa. Anya? Nana Pipay, ubaon nyo man ni baby. Yadayuyo dito'y. Uwan balasang ko. Ay, umaikan baby. Ay, hustuhon baby. Sige, yadayok ni baby. Tamarengreng ka na kayo. Ita, Margarita. Uli man, jay imbagam iti anak ko. Tay umalakan ka di anak mo, nga agsikugtumat abalasang. Tong pala ang dayta, Margarita. No ulitam pa'y, igusugos kon tarupam.
basit kagayam itan, ligaya. Gapo ka di tadaak amis mo iti teritoryo? Wen, si Kati may ditoy anagalas ti modong. Agraman anak ko? Insultuan? Huh. No kasta ter aramidam kanyak. Di mo iraman ti anak ko. Sabagay, husto ka, ligaya. Saan arumbang nga iraman ko ti anak mo iti kinabalang kantis mo a babae? Pumanaw kan ditoy. Rumwar kan, sakbay ang makalipatak. Panaw! Sige laang, ligaya. Awan anyaman na atinong panak itinamindua. Ngam orayam ti panang balas ko kan ka. Ta saan laang atong pati ipalakam ko kan ka. Ha! Agparinto mang kanto iti sangot nga agpakpakaasi. Huh! Balsan ka. Awanan ka itibain. Nadagdaal ti aldaw ko. Kinasayaan. Mapanak ijay happy house. Agpasyarak ijay. Tapno mailiw-liwag ko ti pungtod ko. Sigurado nga umay na kan tubalsan ni Margarita, balasang ko. Isa ganaak, nana. Aglablabasan. Saan abalin nga insultuan nak? Basta di nalakit di iraman ti anak ko. Wan nga rod. Ang mga noan niya ti aramidin na kan ka. Sapay asawan ti mayor. Jack kabutang, nana Pipay. Balasang ko. Sangwak ni Margarita. Ay, no apay-pay lang amin anaskan nga umay ditoy. Gaputa kayat na ti agpasikat, nana. Kayat na nga ipamatmat kada tayo. Nga iso kat baknangan. Dilagbain no kastaman. Namnama at latan nga agsubli. Ay, naskan amamuan ni Francis daytoy. Nana, Siyak ti mangibagakan ko na. Isardeng mo iti makitam nga restaurant tinggas at tamangan tayo pay. Mabisin akon. Ay, talaga nga makabanog tagbiyahe iti adiayo. Wan, dagimay. Ada yung gayang iti lugaryo dagimay. Wen, kine-kine. Basta saan ka nga kine-kine ijay, Wen, amo. Ay, maglakit yan ta pinalubusan na ni amo asumurot kada kayo. Wen nga rod, Awanin kadkadwa ni Margarita. Bye-bye amlata. Nairwan da iti rigat. Iso nga muna ter aramidyan na. Makita ko nga talaga ni amo ti ugali na. Oray makita na ata asawa namat. Ayunan na. Katuan ayunan na nga talaga. Oh. Restaurant sa day tamasungan tayo. Ay, Wan, sige. Dumagas tayo pa ita. Hoy! Umasidag ka dito. Ma'am, nga asawa ni amo. Sikamat gayam. Ado kayo kadi nga agigyan dita happy house? Wen, ma'am. Ado kami. Kasta kadi? Apay nga ado kayo nga agigyan dita happy house? Wen, ma'am. Tadita kami nga rod nga gigyan. Song batam ti damdamagak? Sinong batang kamat, ma'am? Anya ti trabaho yo ditoy? Apay nga ado kayo nga agnanaed ditoy? Ado ati trabaho mi, ma'am. Ag garden. Kasta ka di? Mawawak. Yalaan na kiti danom? Wen, ma'am. Mabit lang tayo nakmangala. Agawaam. Takayat ko ti agpasyar. Wen, ma'am. Kuyogan ka ang agpasyar. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak.
gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.